Juditi le khabu hi Judami te harsanat nasatak noya an umlaya may chan mga pathin na chan chul thu fiataka soina ania aziak tu in mishing te siam thatnan pathian ram ruatan azia hi BC kum zabi pakhat na top lam emo pani na train tran tir lam emo ani atira chuan hebrai tonga zia ninge ya shetani aziak tu hian englai point pathian chu ami te nena omrengani ti shet tira anrina ti chak chu atum berani Juditi le khabu thu chuang te hi hun har sat an tol lai atan zi ania a thiar tu point me ma de laka Israel te chan chok thei tu pathian chu hun kal zel thunun tu ala nireng ani ti hi ril ruwa pom tlat tur ani Exodus bua mau siap mga pathian an mi te a chan chok ang khan sa khong ai sak mi me thai pakhat Juditi mang point a chan chok he ni abu hi bung nia a then theya ama sajok hi Assyria le Media pi te in deuna Nebuchadnezzar ram chhunga cheng ma se Assyria hote trampui ve tu lo tu shem tur Nebuchadnezzar chuan aspe ho tulal ber Holofernes chu Assyria spe tam tak nen atira jutemi ta chuan Jerusalem panakal kong chu vengin Bethulia nasa takin tranan lo kho Juda te chuan pathian laka sualna an nei ani lo chuan ne thei an ni lawang tiin a Korean alo hril lo na chungin spei ho tu chapau tak chuan khuwa chu a huala an tui kong te ati pin saka ni som thum pali chung zet a hual be nu chuan Juda mi te chum an mang ang tak zeta in pek mai an du hiala heti hun te ka hian a thu tingai nom tu Juda ti chu alo lang ta a Assyria ho ne nge chu aron tiam ta ni changaya tong trai te a hlan nuwa chuan jodi ti chuan a thom nu tha te in berin Assyria ho in kulna mun chu apan ta Holofernes zurui lutuk muhil lai chu thatta chu chuan shezel Assyria mi te chu an zama an tiai zota chu nang chingin juda te chuan an thata an dar ta ni jodi ti choi moina hla moi tak jodi mi puiten an sak chu likiu tari a mari fakna an mang thina ni khawelaram sang te chanchin anga juda nam chanchin zirna atana juti le khabu man tum ero thil dikani lawang kumtena kalhen kut ser om zia sakharil ru taka ngai to chunga zia an zokani exodus le khabu chanchin zia te Isaiah thu zia te sam te a Jerusalem hum halna atan bi ka pathian in roldan thu chuang te chu hele khabu kai shwai tu ber ani ma sanga mo sian na tho lo lang te le tuna chuti ti lo thil ti lo lang te hi pathian kut na tho lo lan na man ru ani ze en tirin kum tam tak nuas juda te sunaguk lemziak te an chuanga en tirnan Dura Europeus Edis hani sunga paruk malam Exodus lemziak te Isai in thoina lemziak te le luiruam Ezekiel ro lemziak te chuan vana tanga pathian kutlo phar chuak lai lem chu alang tel ve zel ani joditi ziak bung khatna Nineveh khopui Assyria ho chunga Nebuchadnezzar lalai kum somle pani khan Arfakda chu ekbatan khopuya ya media ho lal ania Arfakada hian ekbatan khopui kulbang tong thuma cha tong ruka sei hlir lung chermagin tong sum nga cha tong som saria sang siama kulkong khara chuan tong za sang abul thut tong sum ruka zau in sang asa a kulkong khar chu tong som saria sang tong som lia zau ania aspai rual in rem felvek arola chhuwa theina khopa zau ani lal kum som le pahnih kum chuan Nebuchadnezzar chuan ragau phai zola chuan Arfakada chu adawa nangdam tam tak tlang rama umte Tirgis lui Efris lui le Hidebs lui chunga cheng tele elam lal Arokia ram phai zola umte Arfakada chu an puya
kaldai ho chu namtam takin an puyani Assyria lal Nebuchadnezzar po chuan Persia mi te hnena te khwathlang lam Kilikia umte Damascus umte Lebanon umte ante Lebanon umte Puikam umte Carmel vela umte Gilead le Galilee chuan chunga umte Ephraim phai zola umte hnena palai atira Samari le atse vela umte Jordan pi ram Jerusalem umte Bethania umte Chelua umte Kadesha umte Aigupta lui kama umte Tafeina umte Ramazesa te le Gosen ram pungpui thlengin mi atira Tani sa te Mamfi sa te Aigupta ram mi te Ethiopia ram ri thlengin atir boka Nima sela henga umte hian Assyria lal Nebuchadnezzar ko na chu ngai saklawin an do pui du lova mi pakhat ve mei a an ngai ani chuwain apalai te chu za takin sarukin a ho tira chu Nebuchadnezzar chu ati thin ur em a chunga phubal turin aram charin chia chama Kilkia ram omte Damascus le Syria ram omte chuan khandeya sam atiama Moab ram omte Amun ram omte Judai ram omte Aigupta ram omte tuipui pahnih kama zong te pawh tha atiama aro rel kum som le pasari kum chuan sipai akhoma lar arfakada chu atowa arfakada sipai zong sakor chuang mi te tolai lira chuang mi te nen ati dar sak veka an khopui te chu an lu saka ek pachana thlen chuan in sang chu alak saka ador mun te eroka akhumoi tak chu di chazauta a arfakada chu rogau tlang dunga an mana fein achuna ti chuan ati hlum ta mi ani cheminu chuan ral lak sum nen Nineveh khuwa amale athurwal puis pai rual tam tak chu akir puita tina ha chola aspei tenen ni zale somni chung ruai an theta a